I'd like to talk to you this afternoon on the message entitled Setting the Mind to Win in Life. Setting the mind to win in life. Everybody wants to be a winner. Ayaw natin ng talunan, no? We don't want to be a loser. So, in life, not only that we should be surviving, that means to stay alive, but that we should be thriving and flourishing. May experience tayo kumadjay victory, ngay bagbaga na ti Bible nga, thanks be unto God which giveth us the victory through Christ Jesus, no? May experience tayo kumadjay nga balaygi, God-given, godly, and good victory. Talo nga balaygi. Godly, God-given, and good. Kasi ang aming nga balaygi kat nagabugan na po Diyos. Dadabalegi nga gapugan Satanas. Napangka kuman nagtayat-wedding kat nang ati wagas nagaputi apo di nga balegi no kwa. Godly because the context na kan iti essence na di nga balegi kat pakaidayawan ni apo Dios. Ken good, the word good means profitable. For example, no daga jay balayo, asesum di kita units, di kita items mo, di kita gamit mo. No good ko na tayo kahit nga sawen profitable. No han nga gooden ibilling mo, han na profitable. So the kind of victory every day that we want to experience is a good victory, is a godly victory, and a God given victory. But you know, digiti nga balegi nalaka lang ito ni Apo Diyos kakabsat, but we have to deal with our mind. Because whether we like it or not, whether we accept or deny it, the real battle happens in the mind. Dito panunod tayo kakabsat, iti ayan, iti spiritual battle. Isong kuna ni Apostol Pablo, iti Romans chapter 12, kuna na ijekat, be not conformed to this world. That means, hamoy palubos nga di panunod mo, ket mayalubog, or maimpluensyaan, kada iti nga lubong. But be ye transformed. The word transform is a change. Diba? If you're going to be changed, we need to accept nga han gusto di position di mind tayo, ket acceptan tayo di kaya ti apo, di ti meaning iti change that ye may prove what is that good and acceptable by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, I would like for you to realize, first and foremost, nga iti dati nga malem, na kayong importante kakabsat, di mind, no? How we deal, how we think, how we control, how we digiti ipastrict tayo ka digiti mind tayo kakabsat. So we have to set the mind to win in life. Now, in Philippians chapter number 4, and I'd like for us to read verse number 1 to 8. Philippians chapter 4 verses 1 to 8. Basa kyan ti Ilocano kakabsat. The Bible says, Gapu na kakabsat ko, napateg kay ayatek ken ililiwek, ragsak ko ken balangat ko, agtalined kayo nga rod, iti apo. Da kayo napateg unay ngay ayatek, bagbagaak ni Vodias, ken bagbagek ni Sintiki, ngagmaymaysa da kuma iti nakem da iti apo. Ket dawatek ken kamet matalek akatulungan, at tulungam kuma, dagitoy nga babae, anakipagbannog kanyak iti ebanghelyo, agraman met ken Clemente, ken kadagiti da dumapay nga katulungat. Adagiti nagnaganda ket adda iti libro iti biag. Agragu kayo iti hapo iti kankanayon, ken ibagat manen agragu kayo. Maamuan kuma dagiti isu amin na tattao ti kinaman nagparbengyo, ti apo adtuyen. Di kayo madanagan iti uray anya, no diket dagiti isu amin babay ti kararag, ken araraw agraman panagyaman, may pakamukuma dagiti dawdawat yu ti Dios. Ket titan na ti Diyos alabsan na ti amin apan nakaawat, ay wanan nanto dagiti puspuso yo, ken dagiti panpanunot yo, ken Kristo Jesus. Kamaudyanan na kakabsat, anyaman na banbanag, anapudno, anyaman na banbanag, anadayaw, anyaman na banbanag, analinteg, anyaman na banbanag, anadalus, anyaman na banbanag, amakaayayo, anyaman na banbanag, anaimbag, ti damagda. No adda anyaman akinasingpet, ken no adda anyaman akinadayaw, panunuten yo dagitoy abanbanag. Dahil pa nagkararag, muna ti amin na po, thank you. Thank you for your word. Thank you ti anak mo nga ni Apo Isu Kristo.
Thank you, Apo Diyos, ti parabor mo. Thank you, ti panangilasat mo kada kami, Apo. Barely about almost 6 months, nani po di nag-lockdown iti March dito iti Pilipinas. Kaya nagyaman kami, Apo Diyos, iti wagas mo nga ng preservative biyak tunggal maysa. Tiday ti Apo nga bundaway, tulungam ti adipen mo. Pakawanan na kami, Apo Diyos, dagiti nagkurangan, naglabsingan, ken amin nga babak mi, Apo. I pray nga dayti nga message would greatly enlighten us. Nga masapul, Apo, nga bantayan mi ti panunot mi, ken iset mi, pilyen mi laeng, dagiti panunuten mi, disiplinaan mi ti biyag mi, Apo, kas disipulo ni Kristo, ken kas namati ken Apo Meso Kristo. Sabay ko mata dayti nga mensahe, ket dumket kada kami, balbaliwan na ti biyag mi, ket iturong na iti dalan mi. Thank you, Lord, for Preacher Glenn and family, and for all the men and women, the adults, the young people of our ministry over there in Hawaii. Thank you, adigit yamin nakakabsat nga nakitune in ti dayti nga gundaway. Kuanti gloriagan pa nakaidayaw ti balaygi kadayti nga mensahe kan ti bungaan na. In Jesus' name we pray. Amen and amen. They asked 2,000 people on what they worry about in life. Kasi deti worry isot maysa kakabsat nga problema ti adu nga tao ita. Fear, anxiety, and panagalala. Panagpanunot ti kastaunay. When no panagdanag, panagkeba, panagbuteng, may papan iti panagbiag. So they asked 2,000 people on what they worry in life. Now, top 20, let me just read to you, no? From the 20th, some people worried about the area that they live. Tipang panunutan da kakabsat at crime levels, no? The area that they live. Di pag nanadanda, baka adu ti kwa ditoy, agakyat bahay, adu iti agtakaw. So that's what they worry about. Yung iba naman ti worry da kakabsat number 19 is pets health. Pakadanagan da kakabsat di salon at ti aso da kasano nga rudon ti aso kasti kastoy. So di gijay ti worry na kakabsat. Ti daduma man ti worry na if my dress sense is good. Pahit pala, ti badok, ti jay kakabsat, kang kanayon, isot worry na. May katamad la, ti kulay na. Anang atat makunat tao, ay ayos ba? Bagay ba? Kanayon. Di jay ti kanayon nga nadagsin keng kuana. Others, kakabsat, meeting work targets or goals. So, kailangan nga ilipas ko, digiti goals ko, ti trabaho. Others, whether I'm a good parent or am I good in raising kids. So, am I a good parent? No? Yun ang kanilang inaalala at iniisip. Yung iba naman, a friend or family member I've fallen out with. Yung iba naman, whether I'll find the right partner. Di ba? Or whether my current partner is right. Yung mo, nag-asawa pero inisip niya, nga ta, right nga ta, deti napangasawa. O yung iba naman, masakarakak to nga ta ti right partner. Others also worry whether my partner still loves me. Mahal pa ba ako ng asawa ko? Yan ang worry. Yung iba naman, whether or not I am attractive. Maganda ba ako? Kaya tingin lang tingin sa salamin. Di ba? So, that kang runaan nga importante nga gamit, di bag na, di sarming. Kasi iniisip niya lagi, do I look attractive? Maganda ba ako? Di ba? Pag may pumuna sa kanya, mo, denta rupang, kung nagat permi nga marbati lubong ng kakabsat. Timot worry that dumagat, I need to find a new job. Di ba? Dito trabaho ko, hanggang sa pulak, ti baro nga trabaho. Others, I seem to be generally unhappy. Okay? I seem to be generally unhappy. Bakit? Parang hindi ako laging masaya. Parang, ba't ganito ako? Itong mood ko. Diba? Others worry about paying rent or mortgage. Shout out naman dyan. Baka ito ang ating inaalala, mga kapatid. Paying rent or mortgage. Yung iba naman, ang worries about my physique. Iti langat. Dati pamagi. Di ba? Lumukmay, gatmutan, dumakil mo, tibilbilan. Di man la, bumasit ti tiyangkon. Di ba? Tsak pa'y mangmanganan, 1 month nga, tsak mangmanganan ka, talok mo, gaklata, yan. Worried about my physique, what people would probably think, like, you're thinking what people think about your physique. Timot worried at dumakabsat kat wrinkles or aging appearance. Ala, tirupak kat ni, kuan,
agkurut-rutan, agkuribut-butan. Di ba? Uno lumakay ti lang ako. So, DJ kakabsat ti ala-ala-alaan ti tao. Yung iba naman, job security. I might lose my job. Paano na to? Di ba? Especially ngayong pandemic, no? And then others worry about financial or credit cards. Oh, these are very practical concerns in life. Yung iba naman, ang kanilang worry, may diet. Di ba? Oo, anong nga taman ka nagtumbigatan. Pambira, no? Naibusan nak sa ti idea, no? Baka suya mo ti kanayo nga saba, di ba? Tapos yan at sambam nga sabagat makapa tebel. So, isip mo, ano kaya naman ang next na lulutuin ko na naman? Una yun, nagrigat yung panunot. O, di ba? Yan ang iniisip ng iba, may diet. Yung iba naman, low energy levels, parang ang hina ng katawan ko, parang I cannot cope up. Nakadut trabaho, nakadungo maubrak, puy-puyat at kan amin, kat deti bagik, agkapo yun, di ba? Yun ang worry ng iba. Yung iba naman, worried about my savings. Oo, baka naman sa future, hindi sapat tong aking savings. How can I secure my future or my children? And the top is, number one, others worry about getting old in general. Di ba? Getting old, di pa nagtaeng. You know what the Bible says? God said, be careful for nothing. Amin digiti kakabsat are only few and some of the many things that people think about and worry, and the literal, actual, practical concerns in life. Ket kung nati apo kakabsat, be careful for nothing. Nagbatad, di ba? Di kayo madanagan iti uray anya. If tonight, if this afternoon, may sa kadigijay 20 nga na-mention ko, iti mabalin, nga pakaseknam, pag-alalaan ti panunot mo iti dahi nga gundaway, the Bible says, be careful for nothing. Hanggang nga badanagan iti uray anya. Well, it does not mean nga hantayo panunutin kakabsat digiti nga bambanag, but worry is hyper-awareness of life's problems and situations. Hyper-awareness, sobra nga pa nagpanunot. It's beyond the limit, no? Hyper-awareness of life's problems and situations. It is a feeling of being intimidated or losing morale at times. So God does not want us to worry, kakabsat. Amo yung minuapay na kay ti apo nga gan-alalate nga kang kanayon, because it keeps us from the life that we can enjoy with the Lord. Hana kaya ti apo nga dahil ti relasyon tayo kenkwana, kat ti mangibawing, DJ pamati tayo, when no, mangpukaw, DJ ragu tayo nga makipagpag na nag-survey iti apo, kat digitoy nga kumikom. Isungat ko naman ito kapsat, apay si ka bra, di ka maki-jojo yung tigay mo, ado nga minobra, ado problema, ado parikot ko, you see. So kung nati apo, han ko kaya nga ti kaadda di kita nga problema, kadagbalin isuda nga kumikom iti biyag mo. Tapnon isot lapet iti pa nag-serve yung kanya. You see, in Luke chapter 10, for example, di ba, malagi po yung kwento ni Mary ken ni Martha, di jak kapsat, na pa nag-visit ni Jesus Christ, di ngamin. Kahit nagtugaw ni Mary, nagdingag kan Jesus Christ. Samantalang ni Martha, na pa nagsagana, na pa nagluto, di ba, na pa, as a good host, no? Tayo Serbian na jay visitor da. And then, she became troubled. Kahit kunana ni Jesus, Lord, kunana, why do you allow my sister to sit there and me here alone? Tell my sister to come and help me. Anak ko na ni Jesus Christ, oh Martha, you are so cumbered with many things. But one thing is needful. Mary had chosen the good part. So hana kaya ti apo nga mamisan tayo, digijay best things ti panakipagpagnatay ti apo. Gapulaan ta di panunot tayo, pulkok ken riribok iti linaon na, puro pulkok ken riribok ti linaon. DJ panunot tayo. It clouds our focus. Isupay kat din iti manglidem. DJ right focus tayo di panagbiag. It decreases our productivity. DJ kinabunga kumat pamati tayo. DJ kinabunga kumat spiritual life tayo nga no kumalang agpanuray ti pamati, agpanuray DJ kwa tayo, DJ commitment, DJ deep relationship tayo ti apo. Iso lang kumati agpanuray kabsat kat nabunga tayo kumat. When worry sets in, it decreases our productivity. No malagip yung DJ parable of the sower, di ba? DJ may ikatlong insight ni Jesus Christ kat DJ
natinag DJ Bukel, ije kasisiitan ko na ayan. Nga nagtubo isuna, ngem digitoy kasisiitan, isudat ng lapet, kat nalepes ko na. DJ Mula, iso nga saanin nga nagtultuloy pa iti pa nagtubo na. Kat inyarig ni Jesus Christ, these are the cares of this life. So once ngamin nga isot in focus mo, isot linaon di panunot mo, i-divert na tayo, it decreases our productivity as God's people. Not only that, it harms our health. Amoyo, ada iti may isang finding kakabsat nga kaadwan nga pagsaksakitan ti tao ket stress. Nga dahiti nga stress ket gapu iti sobra nga panagpampanunot. It harms our health. Not only that, but worrying can lead us to make reckless decisions. Do awang king ka di faith ket puro fear panagdanag kakabsat ket mabalin nga garamid kag desisyon ka. You know, when we become very emotional about life, we become less logical. Di ba? Kasi ma-exaggerate yung problem, ma-exaggerate digito'y pampanunudan tayo. So, di panunod tayo, haanan nga logical pa, no? Di kat puro di worry, so we make reckless decisions. And, listen to this very carefully, if you are always worrying, if you are driven by fear, mga kapatid, or not only that, or a bitterness, basta anything negative, may panggap ti panagbiag, kana makatulong ti Christian life mo, panunot nga negative, that's not helpful to your Christian life. You know what? It makes us vulnerable to the devil. Nalaka na kagayam nga i-exploit ni Satanas. No, digiti sulisog, talaga nga, palawlawan na ka ni Satanas ka, digiti banag nga, alisto nga pang-controlan na because you are now vulnerable. You are now in a spot, mga kapatid, that you are now vulnerable. It also makes us indecisive at times. Ano bang gagawin ko? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Diba? And many, many, many things more. So we must be set free. DJT point na kakabsat. Agpaiso nga dat problema, agpaiso nga panunutan tayo ti panagbiag, ti future, ti pamilya tayo, ti panagserbi tayo ti apo. Ngem hana kaya ti apo nga panunutan tayo digito nga agal-alala tayo. Panunutan tayo nga digito nga full of hope, full of faith, nga logical di panunut tayo, gaputa timang patal na ti puso tayo kakabsat. Iso daytoy adda nga panunot nga isurok itat nga malem. Setting the mind to win in life. Now, there are several things that we can find from the verses that we have read. Kat hanman nga hanlaan nga DJ worrying ti ma-addressan na no they kat all other aspects basta anything kakabsat nga negative ti biag ti may sa Kristiyano nga makadadael ti panunot na uno makadadael iti biag na kakabsat. Okay? So before we get into the points, let me just ask you a question. Do you want to be a victor or a victim? Kaya lang agbalin nga nabalegyan iti panagbiag, uno biktima kakabsat iti wrong mindset. Di ba? So, digiti nga i-share kong instructions kat building blocks of faith. Di ka na sa unti building blocks kakabsat kat kaslang kung nagluto kagat digiti rekado. Nga masapol nga kitaem ken i-consider mo tapno jay biag mo a Kristiyano kat ag-improve ka kakabsat iti panunot, ag-excel ka iti panagbiag kat jay pamatim ag-thrive, ag-flourish, di ba? Nga para iti pakaidayawan iti apo. So, this is regardless of your situation, o out of those 20 nga na-mention ko kabsat, digito iti i-share ko kada kayo nga pointers iti dayti nga malem. Kat adaamin iti Philippians chapter number 4. The first thing that the Bible is telling us is this. In verse number 1 it says, "Therefore my beloved, my dearly beloved, and long for my joy and my crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved." Amoy ti essence kan point DJ nga verse, DJ kunana nga ti point na agtali na ed kayo nga rod iti apo kunana. So number 1 kakabsat is abide in the Lord. Make your aim and make your goal to abide in the Lord. We must not let anything shake our steadfastness to God. Dapat dito ti may sa nga kaslang asesem idibiyag mo no okay ka, you can tell if you are okay today, babaan di panang assess mo no di panunot mo kakabsat kat agtaltali na iti apo. Abide in the Lord. In John chapter 15, mahabang chapter yan, pero ang point ni Jesus Christ kat ti agtali na ed kaniyak, if any man abide in me, kunana, di ba? Abide in me, the Lord Jesus Christ said.
As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. So what the Lord Jesus is trying to tell us is, here, look, kunati apo. Ado dagiti banag iti biyag mo, nga isudat makayadayo, pakaibaw ingan, ti panunot mo, but the Lord says, no, focus ka lang sa akin. Focus ka lang sa akin. The Bible says, looking unto Jesus. So nga every morning, no, ring tayo kakabsat, iset tayo timayin tayo, apo, si katikitaek ita. Apo, si katikamangak ita. Apo, si kaiti pangyumanak, digito yung abanbanag ita. Ang kukayat nga tibiyag ko, umadayuken ka, lumamiis, bumaaw, I must abide in the Lord. Dahil kakabsat, kat for many years, dahito iti struggle ti ado nga Kristiyano. DJ challenge no kasano nga agtalinaed, iti biyag tayo iti apo. Kasi no umadayo ka ti apo kakabsat, agad hangka winning eh. Your mind will never be a winner. Because definitely, if you depart from God, no panawam iti apo, ket aglamiis bumaaw iti pamatim iti apo. Anape nga rod kakabsat, iti panunot nga makatulong ken kati panagbiag. Especially iti Christian life mo, di ba? So you have to abide in the Lord. Secondly, kakabsat, that we need to learn to set our mind to win in this life is verse number 2. Kunana dyan, I beseech you, Dias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. Now, remember that in the church, there was a conflict between two women. At the duwa nga babae kakabsat nga di nagkinaawatan. Agsabali that point, agsabali that viewpoint, agsabali that kakabsat, they are not of the same mind. So, kung ni Paul, they be of the same mind. Anakit na nga sa when? Okay, number 2. For us to have a winning mind, kakabsat, avoid petty matters. Avoid petty matters. Liklikam, dagiti banag nga hangka dapat makisupsupyat. Kasi no patulam amin nga banag kakabsat, maperdi ka. Iso nga many times, dito iti bambantayak ti bagik, no browse ti Facebook, kasi sometimes kakabsat, dito Facebook namin, makitam aminen nga kasasaat ti panagbiag. Kat no tutupam amin kakabsat, you have to remember, guard your mind. Kasi han nga amin nga makitam kat detay tutupam. You have to think it over. Kunam, Lord, should I answer this? Lord, tutupak ba dito yung banag? Lord, sasabay ba ako? Sabayak ba dito yung nakitak na post? Avoid petty matters. You know what? Literally, there are people nga amin na problema nga makita na di Facebook, problema na kakabsat. So, kumbaga sa madaling salita, anong pakialam natin, di ba? Hayaan mo na. Di nga iso nga, amwen tayo kakabsat, di ba? Isipin mo, no? Problema ng iba, problema niya. O, hindi mo na kailangang isipin, hindi mo kailangang problemahin. So, I think these two women were quarreling and they were disputing over petty matters. Nga kung na ni Apostol Pablo, hindi nyo naman dapat pag-awayan yan Wala naman kayong dapat pag-awayan dyan. Kaya sabi niya, sabi niya doon sa sinasabihan niya, kausapin mo nga yung dalawa, wala naman silang dapat pag-awayan simpleng bagay. They be of the same mind in the Lord. Iset da lang din mind da iti apo. Kat deti 1 and 2 kakabsat kat ag-connect dito. Kasi no once nga nakaset ti mind mo ti apo kat kwa, digiti babasita ba nag nga irritation kat hanunay nga dumket yan ta panunod mo. Kumbaga, hindi mo na kailangan patulan. Kasi jay mind mo nakaset ti apo. Ngam jay mind tayo sa nga nakaset ti apo, nagalisto tayo nga mairita kakabsat. Nagalisto tayo nga dete agpanunot, nagalisto tayo nga worry, nagalisto tayo nga babasit nga bambanag ket talaga nga maitibkul tayo nga dagos kasi han nga nakapokus jay mind tayo iti apo. So, dete 1 and 2 kakabsat ket mayat iti kasla panag-pairing da. To avoid petty matters, you need to set your mind in the Lord. And when your mind is set in the Lord, be careful of facing and dwelling on petty matters. Let go of things that cause unnecessary stress. Diba? Kasi, dati biyag tayo, adot problema tayo, adot parikot tayo, adot digiti kasapulang nga panunutan tayo. So,
kumbaga sinasabi ng Bible, may mas mga mahalaga na dapat mong alalahanin o mga bagay na dapat mong isipin, isa yung mga bagay na ito, hayaan mo na yan. Di ba? Kasi dati arid na gumagat in the Facebook, di ba? Dati kita ibagabagada may panggap king kagatuhan nagpe-peso, bebe amo. Di ba? No, pe-peso man, alam ka nagpagumbabaga ti apo. No, nagpe-peso, hayaan mo na. Kasi once you start that war, saan tutungo yon? Pagpatinggan ng to, kakabsat, di kita nga bambanag, di nga min. Oo. Iso nga, no kitaan nyo kapsat, i-apply tayo iti business world. For example, no, dati may panggap ti avoid petty matters kat applicable in all areas eh. Kasi no kung businessman ka, kas lang ti arig na kumagat, han na ma-accommodate ta panunot mo amin na ba, nag-iso nga pilyem lang, di gijay panunutem, tapnog, baling ka nga productive. Kasi, uray banag ko mga sabalit mang panunuten, si kapeti mang panunot, bale, isupay, di consume na nga space ka lang mo na computer, aglag tamay mo, at no kumakwagat, no lukatam ta cellphone mo, til-tila, damot ka applications ti adda, isumot ti nangala, di memory nan, di ba? Kumbaga, ti kumalang adat tagat message, phone number, notes, te Facebook, te social platform mo, no kuma adapito nga nasisita nga kasapulam kat the rest of the 20 kat puro game, so imagine that. Tapos ko na, nakis-islo, dahil yung cellphone ko. Tapos kita identa photos mo kat 3,000 ti picture ng kakabsat, sa nga gasot video nan. Kat ko na kat, nakis-islo, dahil yung cellphone ko. So what do? You get rid of those things that are not necessary anymore. Kasta di pa nagbiya kakabsat, if you are going to set your mind to win in life, Paul gave an advice, sabi niya, kayong dalawa, kung pag-awayan yan, maliit na bagay yan. Reconcile kayo, iti apo, kung na hindi nyo dapat pinag-aawayan yung maliit na bagay na yan. So, avoid petty matters in life. Kat amo yung, deti pa nang meditate ko ka, deti nga verse, kat kung nakapo, di iti banat iti biyag kung babasit nga irritation, nga pagdwedwelak unay, ikaktyempo na, pampanunutek, kat masapol apo nga i-release ko yan ti mind ko. I have to let these things go. Kadagyaman ti apo absat, because in response to this verse, as I pray, kat kunat Lord, show me those things. Pakita ti apo kakabsat, then I begin to let go of those things. Di kita yung inggit gayam, kat mo, dapat nga ikaw ta panunod mo, katum di kita. Di ba? Di kita, anapay ti dado mga pagpampanunutan tayo, nga isot mangiluod kada tayo. So, di gito nga banag, thank you Lord. So nga kung nag-apo, thank you so much. Nagdakala banag kanyak dito. Isupay nga ibuson na nga space di panunot ko, isupay nga mangi-stress kanyak, isupay nga mangpadagsen kanyak. So, mai-release ko, di gito nga bambanag kakabsat. Kat mai-focus ko ti mind ko, kadigijay important things in life. So, this is what the Bible is telling us. Avoid petty matters in life. May ikatlo kakabsat, in verse number 4, kung nanadjay, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. So, number 3 that we need to learn to have a winning mind, number 3, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Gapo ka dito nga verse kakabsat, interesado at na-curious ke. Sabi ko, Panginoon, sinabi mo sa Bible, rejoice in the Lord always. Big sabihin ng always, lahat ng pagkakataon, lahat ng sandali, lahat ng sitwasyon, lahat ng anumang pinagdadaanan ng buhay, we need to rejoice in the Lord. So kung Lord, what do you want to teach me here, personally in my life, anat kahit mo nga isuro kanyak apo ka dito. And you know what? Dahil nga pa manang meditate ko kakabsat, iso nga numalagip you recently, nag-start na series of message nga thriving in life by rejoicing in the Lord. Kasi digidje nga message nga in-share ko kakabsat, kat dakil nga nakatulong kanyak personally. Nga nagmayat nagpaiso nga irugim iti aldaw, irugim ti amin nga endeavor, irugim ti anyaman nga responsibility nga ubraem, nga balunam kat ikawas mo day rag-o nga naggabugan na po Diyos. Parang ang sabi ng Panginoon ganito, okay, sabi niya, okay anak, sabi niya, tutulungan kita sa responsibilidad mo, tutulungan kita, I will give you favor, I will give you strength, but God says, I want you to put on joy. Isuot mo deta rag-om, kasi detat mesa nga refleksyon, iti relasyon ta anak ko, kung nati apo. Kumbaga, uri anak pagdadaanan ko mati pa nagbiyak,
Dagiti tattaw taglaw ket marik na dagan makita dangan nasamit lata jay spirit mo kakabsat. Adalat taking ka jay tal na jay talget, jay rag-o, jay kinaman nagyaman iti apot ko na daw. Wow! Na isang sangayan dayto nga tao. Superhero. Aya, tauray no, adot parikot problema dagan sa nati panagbiag ket nasamit. Ang no ti biag tayo kakabsat ket dete ado sumsumpong tayo aya. Dete hanagun uni, tunukuan sumsumpong, amoy di jacket na sa unti sumsumpong, susumpungin kakabsat. Apo, medyo, hello there, mga kapatid, okay lang kayo dyan, si bibiyag kayo pa, amen. Well, nag-isisam dito, duma kada kayo. O yeah, and this is something we really need to work on in our life. Kasi, amom kat, di kiti hantipat patulan, di kiti babasit nga ba nagti panagbiag tayo. DJ latarag o, DJ amo tayo nga naragsak tayo latati apo kakabsat. Isu iti masapol nga agari ka nagpanuray iti panagbiag tayo. So nga, dahiti nga, may isa nga verse kat talaga nga kunak Lord, kaya't kuman nga adalon deto, yung kunak interesado akmang ka deti nga imbagam, nga rejoice in the Lord. So nga, tinugawak kakabsat. Kadidi tinugawak nga inadal deto, what a blessing. Inikan ti apo tinakat ado nga sermon, message, han ko lang in-share ti church, no di kat imuna nga in-share ko ti bagbagik, kat in-set ko ti panunod ko, iso nga moyo, no umay di kita challenge ti panagbiag, malagip ko di gijay, dito insuro ti apo kanyan, I need to rejoice in the Lord, I need to thank God for these problems, di ba? Kailangan nga maawatak ti purpose na kadigitoy, tapnon siyayaman lata iti pusok, numampay umay ti panagpulkop, but agari lata jiragsak iti panagbiag ko. So, if you really want to set your mind to win life, you need to rejoice in the Lord. Learn to rejoice in the Lord always. Dito di mo ko nga deep abiding joy. Okay? Number 4, may kapat kakabsat. Alright? Verse number 5. Kuna na ti Bible, let your moderation be known unto all men. Ti Ilocano kakabsat, kuna na get kwa. Maamuan ko madagiti so amin tao ti kinamanag parbeng. Yo, amoy di word nga kinamanag parbeng. That is self-control. So if you want to set your mind to win in life, number 4, subdue yourself. Subdue yourself. Masapol nga, di word nga subdue, overcome. Labanam. No kuma wrestling ka kabsat kat struggle deto ingem masapol hang kapaabak ka deta sarilim. Hang kapaativ ka deta self mo. DJ dikdiktar jay self mo. DJ human, the human side tayo kasi amoy the human side tayo akat kwa sinful nature nga makuna. The sinful nature kat agar ari jay basol keng kwa na, jay emotion, jay negative. So, kuna nakat let your moderation be known to all men. Makita ko madigiti amin nga tao, no kasano nga iturayan niyo, deta sarili yo, kunana. Nga ditay pa iturayan, ditay pa abak, ditay pa tengel, kadeti self tayo, but we need to control. And all of these things, mga kapatid, happen in the mind. In the mind. Lahat ito sa mind ito. Kaya sabi ng Bible, subdue yourself. Let your moderation be known unto all men. So, how good are you? Kasano iti parabor ti apo ken kan? How good are you? How have you experienced the grace of God iti panang tengel mo di sarili? Agasem no dete adda ko madete makapapungtot nga banag, di ba? Ket dete kunam ket kaaman alan dete sagsaganak nga buning dito isuman ti umuna nga pakaitagbatan na kung kuna jay uneg mo. Siyempre, si kakararagat ko ng apo, Kristiyano, tenglen na ka di apo, makita ko maiti parabor mo iti panagbiag ko, kahit nga subyanan, di dating agbiag ko din, agari ka kanya. So, no napagbaligyam DJ kakabsat, that's a wonderful victory. That is a God-given victory. Kakabsat, subdue yourself, or control it. Okay? Kat babaan ti parabor ti apo. Kinante man di 1 Corinthians chapter 9. Let me just show you a verse, for example. Dati ko na ni Apostol Pablo to support dati nga ibagbaga kakabsat. Kuna na ti verse number 27. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Kuna na, but I keep under my body.
I keep under my body and bring it into subjection ko na. Ngem gubgubatek ti bagik ko na. Imagine that. Gubgubatek ti bagik. Ket iturayak. See? So han ka pa iturayan ka, di jelasag muno di kat iturayan ko na. Lest when I preach to others, I myself should be a cast away. Amo yung aming kaadwan ng instances ti panagbiag tayo. No, di tayo maalalwadan, ti rikna tayo, di tayo maalalwadan kakabsat, di ti turturong ti pampanuno tayo. No, hantay nga i-control, no, iturong, dahil nga biyag tayo, babaan ti panagpaiturong tayo ti Apo, di ba? Eket, di gito'y kakabsat, isuda iti mangikulbo, isut mangiluod, isut mangikalang iti panagbiag, isut mangikalang kada tayo, di gito'y nga pangiturungan ti lasag tayo. DJ pangiturungan, deti sarili tayo kakabsat, ikalang na ka, ikapis na ka. Iso nga, ti idea na dahiti nga ibagbaga ti Apo kada tayo kunana, okay? Kuna ti Apo. Iturong ka, I will lead you kunana by my spirit, I will lead you, babaan ka digiti sasaok, digiti principles, isut mang govern ta biag mo, ngem pa iturayan ka kanyak. Ket data lasag mo nga adamot ti bukod na nga kaslalubong, uno bukod na nga pagayatan, masapol nga gubatem, ipin down mo, tengelem, kontrolem, tapnon ti kasta, paisakop ka kanyak, paidalan ka kanyak. Because no once nga imibot tayo ka DJ submission tayo ti Apo, kat sinurot tayo DJ diktar ti lasag tayo, ti kunakon kakabsat, adut pagkaikapisan tayo nga blessings ti Apo, maikalang tayo, kakabsat, maikulbo, mayabot tayo, kadagiti banag, ngahan nga dapat nga pagturungan dagiti biag tayo. So we need to subdue ourself. Okay? Number 5, kakabsat, verses 6 to 7. Alright? Verses 6 to 7. Kunana jay, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. So number 5, kakabsat, deal with your worries in prayer. Deal with your worries in prayer. Basic deto, ingem, amo yung nakasisisita kakabsat nga, masapol nga i-practice tayo nga kas anak ti Apo. So, nagpampanunod tayo, kat isipon tayo may papan kadagiti concerns ti panagbiag tayo, may pangkap ti pamilya, finances, digiti plano, hantay nga bukbukudan nga pampanunutan lang kakabsat. Masapol nga ikamang tayo ti Apo. And the Bible says, let your request be made known unto God. Sa kunanan jagat, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Favorite verse ko ti prayer deto. Kat may isa nga verse nga malagip ko nga kas lang inayon ka deto. Kat DJ kunanan di Proverbs 16:3 nga kunanan kat kwa. Commit thy works unto the Lord kunana, and thy thoughts shall be established. O nagmayat, di ba? No, adaman digiti plano yo, adaman digiti panggapyot panagbiag. No, da digiti balbalakan yo, o kakabsat, o na plano yo, plano yun to agbakasyon, plano yun to agpabalay, plano yun to gumatang lugan. Anaman digita kakabsat, kat part na amin nga pampanunutem. Tapnon haan nga DJ, kat agbalin nga problem king ka, ikamang mo iti Apo, kat kunam Lord, may saem. Adamang mo't plano ka po nga bumakbakasyon to, no malmalpas ti pandemic, kat kitkitaak man na po nga, deti panagplastar ko kat ada kastoy mo ta budget ko kastoy alakatan si kakaditi mangi-reveal kanya kapo ano ti pagayatan tapnon ti kastagat sa anak nga kwa deti may agkam kamali kadagiti decision ko Apo di kadtuing kamang mo ti Apo kakabsat malaksid nga DJ makitam di panangurunos na dagiti addang mo DJ panunot mo kakabsat ket kwa i-control ti Apo no kwa kas jay no plano mo Apo iti kasto ito kuma, di ba? No os pagri nga dagay nga young people, agas asawa ka ito, di kami. Uno dadadigiti agte-text kada kayo, di ba? O kung nadagat, hi, how are you? Di ba? Agte-text king ka nga ngilaw. Mas asibay king ka. Kaya kung Apo, I'm already a teenager and sometimes I feel like I can handle this pero Apo malagip ko te kunam ti saom nga hangko bukbukudan deti nga banag I need to acknowledge you Lord
Iso nga, you come to the Lord, kat kunam apo, na lima deti agtetext kanya, kat should I get into this thing or this will become a trouble lang kanya. So please enlighten me apo, i-guide na. So you will be able to avoid unnecessary miseries and problems in life just simply because you deal with all of these concerns and worries in prayer. So, kasjay kakabsat, aya, mabaling ako na, ay kasjay, gayam no ka, pastor, ti ag-pray, aya, yes. Sometimes kami, di prayer tayo lang kat, Lord bless this food, in Jesus' name, amen. Ganun lang eh. Apo, thank you for this day, maturog kami, give us good night rest, amen. Okay naman, Lord, give us good health, bendisyon ng trabaho. Hindi po. Everything in your life, you talk with the Lord. You deal with all of your concerns in prayer. Detalyahin mo. Kung bagagat, di ba, no, the problem ko, agsapol kat kasarsaritam, dete, ibagam nga maawatan na ka eh. Yan ang Panginoon natin. Naiintindihan niya lahat yan. Nauunawaan niya yan. So you have to deal with your worries in prayer. Okay? And then, number 8. Number 8 na ba tayo? Number 6. Okay, number 6, kakapsat. Verse number 8, the Bible says, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, lovely, good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. If you want to have a mind set to win in this life, number 6, you dwell on virtues. That is number 6. Dwell on virtues. Digito'y kat kababalin when no galag characteristics nga masapol kakabsat nga isu iti pilyen tayo nga panunutan. O may saan tayo kunanagat anyaman abanbanag anapudno. So kastino kwati set up na dito kakabsat ayan. When you want to assess and no kahit mo nga evaluate jay panunot mo kunam, is this true? Di ba? Dahito kadikat pudno. O, nohan na pudno, bebe amon. Kasi iti kahit nangasawan. So, kailangan din mind mo, disiplinaam nga, I want to dwell on the truth. Kung ano yung totoo at ano yung katotohanan. May kadwa, anyaman abanag anadayaw. So, isipin mo, dahito ka di nga panunod kat nadayaw. Dahito ka di nga activity kat nadayaw. Dahito ka di nga aramidat kat kwa, dayaw nga na Christian one. Kumbaga kat, nasayaat nga ta, is this becoming of me as a Christian? Nadayaw. Mo the word nga nadayaw ang nakapsat. Aya. Dete, natanok. Di ba? Han nga isot mangibaba, di na Christian life mo. Iso nga, be careful with the activities you involve, kakapsat. Ala, tatagat pandemic, hang kayo maka-attend activities nga. Be careful ka, di activities nga pakin-involve kasi di panunutan. Dahil yung atakat pagkaidayawan, iti apo, iti kina Christian life ko. Kasi, nuhaan kakapsat, kat ing kanunong mo tibiyag mo jay, ay kat narigat mong tumanan nga kwa, dete alan jay buelo, jay Christian life mo, apo, badi, dete naramit ko, kung kunam tumanan, di, siyempre, narigat kapsat. So nga, kuna na anyaman na banag anadayaw, anyaman na banag analinteg, di ba? So ask yourself, nalinteg, na inkalintegan nga tanga na Christian one, is this right? Right ba to? Di ba? Kung hindi right, edi wag mo nang pagbigyan pa. Tapos kung na anyaman na banbanag anadalos. Nadalos anapay. Anyaman nga banbanag nga makaay-ayo. Dito agad saan nga makaay-ayo ti imatang mo, digat makaay-ayo iti imatang iti apo. Lord, is this pleasing to you, Lord? So, kahit nga sawan kakapsat, kastoy, amuyo iti may nga manggay tibiyag, ti may nga tawag conscience. Daw mula conscience tayo kakapsat. Conscience. Di ba? Among di conscience kat kasla warning signal isuna nga something is wrong. Mali ito. Kat digitoy nga bamba nagkakapsat, pagbalinem kano nga kasla isuda iti konsensya iti panunot mo. Isuda iti bakod. Isudat protection di panunot mo. Tapnon hangatil-tilad dati sumalpot. Uno hangatil-tilad dati umay kakapsat nga panbanag yan da panunot mo. Pagbalinem digitoy nga isut mang bakod ta panunot mo. Di ba?
Anyaman na banbanag anaimbag iti damag ta. No addanyaman na kinasingpet ken no addaman anyaman na kinadayaw panunuten nyo dagitoy nga banbanag. So, there are a lot of things that come into the mind every now and then. Pero, dito verse 8 kakabsat, malagip mo na ko, ay, dito yung preach ni pastoron. This is not truth. I will not dwell on this. This is not good. This is not pleasing to the Lord. No, anya, di gijay pleasing ti Apo. So, di jagat negative side. Kung the positive side ko nam Apo, kaya't ko nga panunudan, anak, di gidi napindas nga aramidag nga tanga nasaya at makay ayo ken ka. So, ikan nakat idea no ana di giti rubeng pangiturungam di panunot mo. Di ba? Kung baga kat ibaga na king kadyahan mo dapat pagduela di negative. Ibaga na di dapat pagduelan di panunot mo o duelan dis virtues. Tapno, di pa nagpampanunot mo, di gito nga bambanag, iturong nakati right goals, ikan nakati right objective, ikan nakaiti right nga panagplano, ikan nakati right nga panang-assess, dagiti pasamak ti panagbiag. Kasi, digito nga panunod, iso that factors, iso that nang tulong ken ka, nga mang solbar ken mang to come up with the best idea, with the best goal, and plan in life. So, iso ti pagpakita na kakabsat dito nga banag. I'd like to close kadayjay ko na di may isang pastor ti namin sa nagundaway ko na. Among kano deta bilit, di ba? Mabalin at agtayab-tayab yan ta nga tutaulong. Di nga men? Ngamno deta bilit kat naghumok yan ta ulo mong kakabsat, agat ada problema mo na. At apay nga impalubos mo de bilit nga agumok yan ta ulo. Kung nanagat mabalin agtayab-tayab yan ta ulong ta bilit, ngamno impalubos mo nga nagumumok, something wrong king ka. Tigat nga sawang kakabsat kastoy. Digitay petty matters, digitay sinful things, digitay worldly things, digitay negative abanbanag. Mabaling dete sumrek rumoryan ta panunot tayo. Kasi gagangay latta kakabsat digitoy nga banag nga sumalput na latta da panunot. But no digitoy ket impalubos mo nga nagitlog ken ka. Islang ko ba? Okay, bitterness nagitlog ken ka. Inggit, tikarubang, kabagyang, gagayin mo, mainggit ka, nagitlog ken ka. Hatred, nagitlog ken ka. Worry, nagitlog ken ka. Dete mood nga na nasaya at nagitlog ken ka. Agat talaga kakabsat nga i-down na iti panagbiag tayo. Iso nga dete Philippians chapter 4, ni Apostol Pablo, aware iso na nga digiti Christians, adult problema, adult challenges, adult kariti pamati. So nang ted iso na iti maysa nga nakamay-mayat nga advice. Ket iso nga tinulungan kayo kakabsat nga kasla mang-internalize, mangkita iti actual nga biag tayo itatta nga gundaway. No kasano nga digitoy ket agbalinda nga blessing so that we can set our mind to win in life. So anat na adal tayo itatta nga balem, number 1, abide in the Lord. No, da panunot king ka itatta nga hana pagisu kakabsat, iwaksim dayjay katagtalin ed kati Apo. Number 2, avoid petty matters. So, no adda na kayen engage sa mga bambanag nga dapat kakabsat ket stop mo dayjay. Ket itangal daw no adaman digite sumrek yan tamahin mo when you will be browsing the Facebook adda makita mga things nga hang nga dapat digitoy. So, avoid it. Number 3, rejoice in the Lord always. Kaduam ti Apo, itangal daw, tunubigat, tanga makalawas, kaduam manin ti Apo. So, put on the joy of the Lord. Number 4, subdue yourself. Kontrolem tabagim. Patingel ka ti Holy Spirit. Hangka nga paiturayan, talasag mo no digat paiturayan ka ti Apo. Number 5, deal with your worries in prayer. Di ba? Nakasimsimple nga points, digidi kakabsat ngamno ikasum deto. Wow, grabe kakabsat. It will totally change your life. Number 6, dwell on virtues. So, kadeti innem nga naiburay ko itatta nga malem kakabsat. Adin no dito itinam na maem ken ammom nga kasapulan nga i-quamti bagim. No kuma cellphone ket masapol nga i-install mo kasi dakil nga makatulong king ka, di ba? O, ayan natati dapat nga i-install mo ti biag mo. Dati number 1. Number 2 nga tati dapat i-install mo. Masapol nga dati kwam. Dati, napangawag yun. Dati ko ti cellphone. Tapno ura. Sobrang nga virus. Kat ko na nga sigo. O, ikam anti-virus ta bagim.
Di ba kakabsat? When ta aduti sumrek rumor nga negatibo nga bambanag ngam no adaking ka digiti kat antivirus de di kakabsat. Proteheran na ta panunot mo ka digiti na nasayaat nga pampanunot. Proteheran na ka iliklik na ka digiti pa kay kulkulbon ti pa nagbiag mo. Iso nga detin share ko kada kayo kakabsat, i-meditate yun to kasi antivirus dito. Kaya antivirus. Okay? So, ti apot madaydayaw. So, kararagtay nga road. Lord, thank you manen, itatang agundaway, deti tagagan mi nga mensahe, ket kaslang, agpaiso kasla antivirus apo isuna nga, ti cellphone mi, kala ti cellphone mi, ket nagadut mayat nga mang-hack, adut mayat apo nga mang-perdi, wano mang-takaw, di gito'y bambanag nga nasisita, ngem no, da antivirus, ket blakan na apo, di gito'y nga bambanag, kastamot ti biag mi, nakapatpatag deti biag mi apo ti imatang mo. Ngem ni Satanas kayat na nga perjen, kayat na nga riribuken, kayat na nga dadaulen. Isu nga dadigito nga naisuro tapno isudat mang bakod, mang proteher, katla antivirus nga mang block. Tapnon digito na inlubungan na ilasaga na panunot ket saan na kami nga iturayan. No di ket agbiag kami nga naragsak na inbalegyan iti inaldaw-aldaw. Alangarod apo, tultuloy mga bendisyon, ang digiti nga kakapsat, kung ti gloria kan pa nakaidayaw, in Jesus' name, Amen and Amen.